Kardong kadogawi pinia vlogs long puthot chetong thupot ning sampiklo na si pinia vlogs abang ke nearly 14 years pen ke chepaduk dun program ke claim along dipu pen ang tan setami ka prek long program ke claim dun an ID card si pini ke nang paklang po asam seprek cenang na sitame nasi ke claim dun tang mala so ku thak sitame chethan pon na lasi halak thumbnail long teng lo pini bang ke dog pic lasi ei hakke kang bo ta do ulo thema chirim ve thekhe program long ko sone ru ra la pu po I card bang chepang bodet la pu sona dog pic lo sitamila ko an ma ki bitang hadi la le ching kinang de ante ke cheng sinang paklang po lage kaddo ve sitame karbiang long ke claim la ansi ke first ke nang than po nang paklang po la det lo te karbiang long pen ang tan konana mat si program ke claim dun la hai sitami nang paklang pon po la si non mangke I card nang paklang po la pen la so I card ko na si program ke claim hut si ke long ma la so apu thak sitami nang than pon mom po barak pik lo de ye haken ta ching sek la ang te la bang ke difuman ja ke CS John pen KYF 2019 long chepati dun pot labang ke nili cultural secretary si dobong pen labang ta 2020 la ke peneng lo labang ta cultural secretary si dobong la sitame chepati dun nahut ID card lo ari ke ong thu ong chising nang la ano yo la pen labang ta 2019 labang ke karbi ke ching room chong mai pi 2019 la ke joising do loi long si bi pon la sot ba delegate si chetong dun la pen labang ke second karbiang long city expo 2013 la sot ke aprang e nilita thekthedet non emoy ling tang o sitame hip hop dance kan dun ke chehar lek pina la spuson yo la si la so hut pini nituma crewmen ke food free boys po kan dun pa oi pai le hedi la pen labang ke difu cultural center along training kam workshop ke claim don labang ke pongsi ke wood labang ke aningkan ke 2016 February labang ke workshop si endon pongsi wood pa oi pai lapu sitame Charlie don nang lang lo hola da lapen labang ke fourth annual general conference Karbi Student Association mate KSA itu labang ke nihang lang so aklam rong nihang rong ke the dipu along labang ke cheng si ke thip dun lapen ke than dun la ke Chandra Singh a unit atum phansi na pathan toy amat si hodak than lo cheng da thip dun phit lapu lapen lata difu cultural center long lo labang ke artist hola da ke kan ke Charlie ke Charlie dun la so ke aning kan 2014 labang da difu cultural center long si ke kan Charlie dun hola so labang ke apin ke Charlie dun ID card lo lapen labang ke langpher risonim so terang wolong komanji langpher face bohla dak aningkan bang kadudu la sohut nitum 2019 la sohut ni la cheng pangrum drum buku hedi western music long drum da thip amasi alternate agenda pu ben se hola dak langpher face long chepati dun rendet he sitami pidun mang lang
lapen lata di fumanja Zonal Committee labang 2019 hola da kecepati dun basuhu KYF long kecepati dun po laso ta cultural secretary si Klembo lapen labang ke wall music day first ke bicheng lo Karbi Anglong pen wall music day la ke mer hai society tum sigibi 2013 joising dolo laso nili tum isia bendo mirdong prakso jo pula ke Karbi mirdong prakso do ansi ke pangrum sil ki thip laso apini aben ke che form ke lasi momento ni thek lang na le tum sa labang ke 6 Rangsina Sarpo Film Award labang ke 2017 podang lo delegate lasud nilita cerap dun lo aja lo la cultural affairs men si bi nilitum tala cultural affairs long tapi cerap dun pajui matsi da volunteers ason si dudun barak lap ano lagi ya lagi third Rong Theang Fest 2012 lasud aprang tanili bendo ke form lagi benamen me songsari chuku hosud bangke gitaris non se drummer ke parlu lasud ingnek tamimi holasud hormuka we pensing lok la bai mo chethana hadi tami hosud ki pidun bangke scene enjoyment do pick afema Karbi Anglong long hosud bendo pick do pick ilong long team ke Charlie si nitum fan lo ben lok si 5 ta benan ando tu isia ben long 1R ke Charlie lapen hosud ke karen put sitami घंटाई सी के दाम la puson amat ke Charlie sum pick sitami chepaduk chepalak pen sitami pidun holo so 2000 ansari so ante labang ke third all Karbi Anglong inter college Karbi cultural competition labang ke Karbi Anglong angkang do ana college tumsi ladak Karbi akilun ke kan hai chepati biwer titi labai nili tumsi bilo nili bangke cultural secretary ladakta labang ke Karbi lo Charlie jutang terang pusi isi aterang amen labang ke organization gali labang ke isi club ason la pensi nili ladak do dun pensi labang so competition sitami aning kanwang ta bibong penengan ke fort anlo labang ta ban pick anlo yo labang ke Dipu Cultural Center long lata labang ke folk song pen dance workshop si do labang ke 2012 la ningkan labang ke workshop ki dun polo lapen labang ke Deputy Commissioner pen Karbi Anglong la 2014 Republic Day hornitum ke kandu na porlo labang ke li bang ke ladak ke cheng si ke thibdun labang ke stadium long si dudu ani kan bang ta sitami non mai stadium long bibi non bang ke go boys field long si dudu la so hud bai kasai stadium long si dudu labang ke thomang deng Karbi jutang rongache labang ke bokulia khat sport association ke pathua club volong komaji long cbb la sohut ni likitun mangge dhanseri ahin bensi chepate dun sitami ke doge difu sitami na ke hangpon dhanseri tumsi la sila sohut bangke volong komaji lage Karbi jutang chingthu ramai pohula sohut ke tutu hut pobon non bangke cheteng ni rem loyo la bangke lata workshop on film production la bangke agriculture farmer auditorium di fulong sido la bangke aningkan ke 2013 la so acting stami Charlie dun pahai lobon ke thek se thek thede non la camera theng no lam ning jeta ingnek pahing pahana thek thede ne bini workshop mati
labang e Karbi Youth Festival participant hola sahut no toklet ahut lobon lah la sahut kalang po la sahut ben si pinidun alternate agenda pen la sahut sita 38 Karbi Youth Festival ahut la ke 2012 so and drummer si dodon hola sahut Lapen labangke 2019 KYF National Beat Contest labangke Phuling lang ahut lo ne kalilo National Beat Contest po hurlo 2019 so pini alternate agenda pen lo so ta perform dun beat contest lapen labangke rong mongwi rong aji rong mongwi long ladak di fulong setami rong mongwi rong aje piber ani kanwang setami bon setami non bain pibidelo labange 2014 labange Karbi Beats bose hola dak ke bibi Karbi Beat Contest polo hola sota alternate agenda pen sipidun lapendet labangke da masaya pu gospel beat contest dodo ani kanwang ta joising doloi long si bibi la suhut ni kan siwet ke pidun ne bang labang ke abenamen ke da Nobel Walkers pu pensi hola dakta drum thip dun nili non bang ke kaprek hola sarim tiso sinon bang ke drum thip dun la so ben no malo la pen hai ta hai de lo ni kan si tami ho suhut ke ne ta thip dun nong lo pu phan isia proof pa phan ke dolo monon pista che than nong pu phan si biwet lo lo pen lata rong theang beat 5 labang ke 2014 lata alternate agenda pen lo ke pidun drummer la sota ke haidun pu ke iphong we lang bo setame pi ke pidun piglo 2012 lom pen si ke cheng dun lo lapen labang ke Gita Mahasammelan 2008 dipu labang ke volunteer si dodon aprang ni kidun school on NCC dodo NCC atum hansi hola dak volunteers nang ke hang man se hada ke dodon reception committee pensi ni tum han ke nai pon labang 2008 November la so tai la so sammelan long ke la book sai hoi se ke jor copy of book si ke nai mahadak do laplo soning kan 2015 Independence Day celebration labang ke stadium long si dodo Kasai Stadium labang ta participant hola dak ke kandun ni tuma group Karbi cultural troupe ahin pen lata first lang fair fest organized by lang fair riso nimso aterang la sota beat contest labang ke 2017 la sota drummer si dodon la alternate agenda pen lo pinang ana ningkan dodon lang alternate agenda lo monsta minon ke avidet po sono ya la pen lata romong we face long lilo second romong we face hudlo labang ke lata chepati dun beat contest long pulay dun olo beat contest ta labang ke first all Karbi yang lo inter college Karbi cultural competition la so hot setame cultural secretary pen na nitum ki bicheng holo non me effort an pamunang than elo labang ke 20 Jonel Karbi Youth Festival la so bang ke ni litum non ke ni li dipuman ja ke cs jonong stame cultural secretary lo bon stame hala sot ke chepati dun la 2012 labang ke CTM club lo rulang solong pensi chepati dun la ke adim mang ke rong philu amlukhi pusi chethang he stame Karbi pen ke rong philu yo kangra lata difuman ja ke cs jon 2014 lata Jonel Karbi Youth Festival lo la so bang ke cultural secretary mandun at anno 2014 mang ke la ke kibi ke hemari be arong along sibi phongang so difu 2014
labang ke National Integration Camp labang ke NYK mate Nehru Yuwa Kendra latum CBB labang 2010 aningkan ladak di Fulong CDB lasot sitamini li karbia kikan hai hui si cepaklang du lata participant labang ke di fuman jajon pen ke participate dun holo la ke 2014 KYF long lapen labang ke Ronghang Fest Claim Summer Club ke beat contest si beat la sota alternate agenda pen lila pinaan ningkan alternate agenda long drum tribune la labang 2017 aningkan labang tajonel Karbi Youth Festival la sur bank ke nili Assistant Office Secretary si 2017 la sur bank ke di fuman jake cs jon long lo of Assistant Office Secretary aten la Karbi yang long dang an program ke claim bang la last I card lo labang ke second inter college Karbi cultural competition la ta Joy Singh Doloi long sibi la sota cultural secretary ni tangte non bang ke Karbi yang long pen ajar dam chatna bi Karbi yang long pen ajar ta claim dun lang lang lo Karbi cultural aput hack di la pen ya ke bit contest la ta duta hai si hola le pai lang le nang di tangte long so de hop dip cheng tangte non bang ke Karbi yang long pen ajar pini I card le lang di ni konana si program e claim don tang ma la so put hack na plan ko labang ke yo Chavangput Festival 2014 lagi kuki dum program bon more long si du labang ke Manipur last lo border lo hala Myanmar hai Myanmar border long amat lo labang ke nitum cultural troupe case event sinai pon se hu so ke lo ta dunong lo dei na jerpo enin nil hai lapen labang ke World Culture Festival organized by the Art of Living labang ke Delhi long sidu 2016 long bon la suhut Karbi yang long pen lok kidun Karbi atum lok kidun si 200 plus something do la ana kan rub lo itivet si la sot ining ngarong mimi athima itivet alun ke rot ahut si la pui hinat ke chong ke damatum dolo la pui hinat ke hachai kan tum dolo hinat ke banjare kan tum dolo hinat ke ritnong chingdi la pe hinat ke nimso ke rum itivet alun ke rot ahut sila 200 plus amunitum setami itivet se kan la pen hata ke I stage kit he 7 acres la sila anda jang roblo setami la an kan det bang pharoini nitum bang pharoini so se thema Assamese la pen ahum tum pen nitum combine lapu nitum kan tang dete hatum kan tang dete nitum lapu si ke thak sitame I stage asap so se dodam chom cholang I stage ke the ong la sininga rong mi hola so hu la pen la bang ke somewhat festival la bang 2018 somewhat festival la ke Jharkhand long sido Jamshedpur long la bang tata steel bo tum si la organize la so program la se anikan bang ta do la penitum la so somewhat festival long ninkan thom so selo gidun la si mepik halada ka program ki bi hedi ili tum se tame Charlie dun pik nang la kang thir ko son ma la pen la akapre ke helo tum pen ke wang atuma ko son se receive nei ma ko son se chingki che thandu nei ma se tame ili tum Charlie don pik nang la latalo World Culture Festival hot polo I card hini nang pidat hoso hot isi bank dak di futu Delhi an ke pali latwar e benglong pinia problem do kokna pu I card lo la pen isi bank ke halada ke perform dam ji hot I card le ka prek amasik I card hini do kok
lapen lata National Integration Camp labang ke Ukrul Manipur long sido Manipur long la sot ke NYK pen sinai pon lo sot ta difu pen la ke hai rajifing ti non dance karbiang long dance ne pine long alang li ke pine am hang ke pathek ap tum lo la tum sinai pon cheng ho sot la ke 2010 aning kam labang ke karbiang long day labang Guwahati long sibi bon setamina karbiang long day ke ningkan isivet sudo chonang na lobon nona pian ke abi pin setami lada ke topang ke second pu setami first athek dunong le lapen third fourth and non anta videt setami dunlo lada ta Guwahati lo lapen labang ke Falcon Festival pu lada umrong sulong dudu NC Hill lada Battle of the Pen ani kanwang setami du thetan lasot setami nili tum perform dunlo alternate agenda pen labay te bokhet hedi sitami karbiang long pen ke ajar lo mati amat si lata nampak lang pun pu pen la ke padusi lo labang ke JRD birth anniversary halada tata tu matsi organize lo tata steel tu ke Charlie ke nili tum Jamshedpur long si Charlie kopi ma holada ke perform ni athema laso nilitum hanai hang ke India dang ko anma tribal satum ke do an holada chingrum si isi at non so nilitum setami emithanga chengar mung la hai cheng hai hui do mir dong prakso ka prek do nilitum ta chepon po non son rabha tum setami chewan po da pen aka prek la tribals tum anami thamir dong prakso chewan si I Tibet ko som sila so amir dong prakso aka prek kepen la paching room si halada isi alun hajir ke selam me jima la so put taxi ni halada practice po la detlos si inke perform donji bon satame la so nili tum ke dun ke Charlie ke Jamshedpur long bon satame a program bang ke Mumbai long sido Mumbai halada Marine Drive arai lo non anta ni ningarong pe halada Mumbai ke kidun cheng no matidi masih on anda chatting ni lapen ID card la ke smart card ason yo la ke ching rakon ji son ali la sila bain do wer jiwon mumuta to tangte mo ka prek dun bom silang pon mo ong bom silang la si mota ko nampak lang thi nang bordun ri nang litu la si jong si certificate setami abui do la si certificate setami jong si nang langtung pulote mo kamen long nang tok do no nili aka prek video selam tu po jong si langtung tete na pipite na he thang the sila si jong si certificate a video setami extra selam ni pulote kamen long nang kamen nang pidu no la si mo aka prek a vlog long le puthot chetong thuna la si la so video an ke puan ing ton kok nang di tang te kadu bi phanta do me thak me tata